على فكرة انت مشاهد جميل. اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الفرنسية، والنهاردة هنتكلم عن 16 كلمة تخص السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وهناخد مثال على كل كلمة. اول كلمة معانا هي un article de journal. un article de journal. نسيت هقول لك كل الامثلة مرة واحدة بعد ما اخلص الكلمات. un article de journal يعني مقال في جورنال او مقال صحفي. كلمة تانية un quotidien. un quotidien. un quotidien يعني مجلة يومية تصدر بشكل يومي. un quotidien. feuilleter un magazine. feuilleter un magazine. feuilleter un magazine يعني يقلب مجلة. feuilleter un magazine. la télévision. la télévision كلنا عارفين la télévision. le JT. le JT كلمة نادرة شوية. le JT يعني le journal télévisé، يعني النشرة المصورة أو المتلفزة اللي في التلفزيون، نشرة الأخبار يعني لو جي تي. طبعا لو جي تي مصطلح يكون في فرنسا، أما لو في كندا هنقول لو تيلي جورنال. لو تيلي جورنال. تيلي جورنال برضو اللي هي نشرة الأخبار المتلفزة. بعدها لي سيري. لي سيري. لي سيري مسلسلات قصيرة، يعني اللي هو نص ساعة وخلص. هقتلك. أي. لي فويتون. لي فويتون. لي فويتون بقى المسلسلات الطويلة. هقتلك. أي. لي دوكيومونتير. لي دوكيومونتير. لي دوكيومونتير اللي هي الأفلام الوثائقية زي ناشونال جيوغرافيك وخلافه. هو يقول لك كده: هل تشاهدون هذا الكائن الذي يأتي من بعيد؟ إنه يأتي إلى هذه الغابة لكي يصيد طعامه. أوه يا إلهي، النمر في انتظاره، من منهما سيأكل الآخر؟ وهكذا يعني. les jeux télévisés. les jeux télévisés. les jeux télévisés برامج الألعاب في التلفزيون، برامج تخص الألعاب في التلفزيون. تمام؟ زابي. زابي. زابي يعني يضغط على زر الريموت. زابي. une chaîne télé. une chaîne télé قناة تلفزيونية. une chaîne télé. une émission télé أو une émission radio. une émission télé برنامج تلفزيوني. une émission radio برنامج راديو. un podcast. un podcast. un podcast حوار مسجل. un podcast. un réseau social. un réseau social شبكة تواصل اجتماعي. un réseau social. un messagerie. ان ميساجري. ان ميساجري اللي هو برنامج لارسال واستقبال الرسائل زي الواتساب او الماسنجر. ودلوقتي حالا هننتقل الى شاشة الكمبيوتر علشان ناخد كل الامثلة بتاعت كل الكلمات اللي احنا خدناها النهاردة. يلا. المثال الاول على كلمة un article de journal. J'ai lu un article de journal très intéressant sur l'environnement ce matin. انا قرأت مقال صحفي ممتع جدا عن البيئة في هذا الصباح. المثال الثاني un quotidien كلمة يومي. بنقول Le Monde est un quotidien très populaire en France. مجلة Le Monde هي مجلة يومية مشهورة جدا في فرنسا. المثال اللي بعده feuilleter un magazine يعني يقلب مجلة، يعني يقلب الصفحات بتاعتها. Pendant mon voyage, j'aime feuilleter un magazine de mode. يعني أثناء سفري أنا بحب أتصفح أو أقلب مجلة للموضة. La télévision. Je regarde rarement la télévision car je préfère lire. أنا أشاهد التلفزيون نادرا لأني أفضل القراءة. Le journal télévisé اللي هي كلمة نشرة الأخبار في فرنسا. Je regarde toujours le journal télévisé à 20h pour m'informer. يعني أنا أشاهد نشرة الأخبار دائما الساعة 20 لكي أستعلم، لكي أحصل على المعلومات يعني. Le téléjournal. téléjournal اللفظ المستخدم في كندا. بنقول au Canada ma grand-mère ne rate jamais le téléjournal de soir. يعني في كندا
جدتي ما بتفوتش أبدا نشرة الأخبار بتاعة المساء. بعد كده les séries المسلسلات القصيرة. Cette série est tellement captivante que je ne peux pas m'arrêter de la regarder. يعني المسلسل ده فعلا بيخطفني كده، جذاب جدا لدرجة اني لا استطيع اتوقف عن مشاهدته. Les documentaires, les documentaires, الوثائقيات. Les documentaires sur la nature sont à la fois éducatifs et fascinantes. يعني الأفلام الوثائقية بتاعت الطبيعة دي هي تعليمية وفي نفس الوقت مدهشة. Les jeux télévisés, الألعاب التلفزيونية. Mon père adore regarder les jeux télévisés le dimanche après-midi. جدي بيحب يشاهد الألعاب التلفزيونية أو برامج الألعاب التلفزيونية يوم الحد بعد الظهر. الكلمة اللي بعد كده لي فويتون. طبعا لي فويتون اللي هي المسلسلات الطويلة. لي فويتون بريزيليان سون تري بوبولير ان اوروب. يعني المسلسلات الطويلة البرازيلية مشهورة جدا في أوروبا. زابي يعني يقلب قنوات التلفزيون بالريموت. Quand il n'y a rien d'intéressant à la télé, je passe mon temps à zapper. يعني لما بيكون مفيش حاجة ممتعة في التلفزيون أنا بقضي وقتي في تقليب القنوات. zapper. Une chaîne télé. قناة تلفزيون. نقول cette chaîne télé propose des programmes pour toute la famille. هذه القناة التلفزيونية بتقدم برامج لكل العائلة. Une émission télé أو une émission radio. برنامج تلفزيوني أو برنامج راديو. نقول j'ai participé à une émission radio pour parler de mon voyage. أنا شاركت في برنامج راديو علشان أتكلم عن سفري. أنا بودكاست برنامج حواري مسجل. J'écoute souvent des podcasts en français pour améliorer ma compréhension. J'écoute souvent des podcasts en français pour améliorer ma compréhension. يعني أنا غالبا ما أسمع برامج مسجلة بودكاست بالفرنساوي لكي أحسن من فهمي. Un réseau social. شبكة تواصل اجتماعي. Instagram est mon réseau social préféré pour partager des photos. الانستجرام هو شبكة التواصل بتاعتي المفضلة علشان أشارك صوري. messagerie برنامج للإرسال واستقبال الرسائل. بنقول WhatsApp est une messagerie très utilisée pour communiquer rapidement. الواتساب ده هو برنامج إرسال واستقبال رسائل مستخدم جدا لكي نتواصل بسرعة. ولو انت مستمر معايا لحد دلوقتي ما اقدرش اقولك غير انك مشاهد جميل. اللايك بتاعك مش هيضرك لكن هيفيدنا جدا. ما تستخسرش فينا لايك.